ni Rwanda Premier League 2025-2026 turi ku munsi wa 12 w'imikino. Police FC yari irimo yisobanura Gasogi United ya Kenisi. Umukino urangiye Police FC iwegukanye itsinze igitego kimwe ku busa bwa Gasogi United. Ni igitego cyagiyemo rero ku munota wa 80 turaza kuba tugarukaho, cyatsinzwe na Ani Elja. Uyu nguyu watsindiye Police FC igitego bituma yegukana amanota 3 kuri Kigali Pele Stadium. Nyamara mwabantu mwe, iyi Police muyitege muri Rwanda Premier League 2025-2026 yagira gutya rwose igakora amateka ikaba yatwara iki gikombe. Ariko reka dutegereze dukomeze tureba n'indi mikino uko izakomeza kugenda igenda. Hanyuma rero turahita tunasimbukira no ku munsi w'ejo, munsi wa 11 w'umukino, aho ikipe ya Bugesera FC yari irimo yisobanura na Al Hilal. Ni umukino warangiye ikipe ya Al Hilal itsinze ibitego 3 byose kuri kimwe cya Bugesera. Ni ibitego byatsinzwe n'uyu nguyu rutahizamu Claude Girumugisha. Uyu nguyu akaba ari umurundi ukomeje kwigarurira imitima ya benshi hano mu Rwanda. Hanyuma rero iki gitego cy'impozamarira cya Bugesera cyagiyemo ku munota 67 cyatsinzwe na Sadik Suley. Hanyuma byose tugiye kuba tubigura 5-5 nk'uko ukomeza kugenda ubikurikira hano kuri Butterfly Media TV ikugeza amakuru y'imikino uko bwije nuko bukeye. Ntatinze rero haba nagusaba gukora subscribe, shana comment kugira tujye dukomeza kubana umunsi ku munsi. Hanyuma ibi biganiro bizajya bikugeraho 5-5. Urabyibuka neza ko rero turi muri Rwanda Premier League 2025-2026 turi ku munsi wa 12 w'imikino, aho ikipe ya Police yari irimo yisobanura na Gasogi United. Iyi ngiyi ikaba iyoborwa na Kenisi cyangwa se nyiri TV1. Twagiye dukunda kubigaruka kenshi cyane ko uyu mugabo mu biganiro byose yagiye akora yavugaga ko uko byagenda kose agomba kugarika iyi kipe ya Police FC agakura amanota 3 kuri iyi kipe ya Police FC. Ariko ntabwo ariko byaje kuba bimugendekera, dore ko ikipe ya Police FC yaje kuba itsinda igitego kimwe cyayihesheje amanota 3, binatuma iguma ku mwanya wa mbere ku rutonde rwa agateganyo rwa Rwanda Premier League 2025-2026. Police FC iracyayoboye, iri ku mwanya wa mbere n'amanota 26. Hanyuma ikipe ya APR FC iri ku mwanya wa kabiri n'amanota 19, ariko ifite imikino ibiri itarakina ngira ngo. Hanyuma Marine FC ikaba ifite amanota 18, ikaba nayo izigamye umukino imwe itarakina, iri ku mwanya wa 3. Hanyuma ku mwanya wa 4 hari Gasogi United n'amanota 18. Ku mwanya wa 5 hari iyo Sport n'amanota 17. Gasogi United rero iyiza kuba yatsinda uyu mukino yagombaga guhita igira amanota 21, igahita iza ku mwanya wa kabiri ku rutonde rw'agateganyo. Ariko siko byagenze. Ikipe ya Police FC yaje kuba yitwara amanota 3 aho yayitsinze igitego kimwe ku busa bwa Gasogi United. Igice cya mbere rero cyarangiye amakipe yombi anganya ubusa ku busa hagati ya Gasogi United ndetse na Police FC. Mu gice cya kabiri rero ku munota 80 ikipe ya Police FC yaje kuba ibona igitego kimwe. Ni igitego cyagiyemo gitsinzwe n'uyu nguyu rutahizamu witwa Ani Elja. Iki gitego rero kikaba cyagiyemo gihita gihesha ikipe ya Police FC amanota 3. Yewe baje no kuba bahusha penalite. Ni penalite yatewe na rutahizamu w'iyi kipe ya Police FC. Sinzi ibyo yari kubwira abafana b'ikipe ya Police FC yaza kuba batatsinze batabonye amanota 3. Uyu nguyu Urage rero yaje kuba ahusha penalite. Iyi penalite rero sinzi icyo uyu Urage yari kubwira abafana b'ikipe ya Police, kuko iyo iza gutsindwa uyu mukino ntabwo ibintu byari kuba byoroshye. Hanyuma rero reka dusimbukire no ku munsi w'ejo hashize, aho ikipe ya Bugesera FC yari irimo yisobanura n'ikipe ya Al Hilal. Ni ku itariki 11 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2025.
uyu mukino rero ni umukino warumbutsemo ibitego byinshi byatsinzwe n'uyu nguyu Claude Girumugisha, akaba ari umurundi rwose nk'uko izina rye ribisobanura, yagiriye umugisha muri iyi kipe ya Al Hilal. Yaje kuba ashyiramo ibitego bitatu byose we wenyine. Ni ibitego byagiyemo mu minota itandukanye, dore ko igitego cya mbere cyagiyemo ku munota wa mbere w'igice cya mbere, hanyuma igitego cya kabiri kijyamo ku munota wa 65 ubwo w'igice cya kabiri, hanyuma igitego cya gatatu agishyiramo ku munota wa 75 w'igice cya kabiri. Ibi ngibi rero bikaba byaratumye iyi kipe ya Al Hilal iza kuza ku mwanya wa 13 ku rutonde rw'agateganyo rwa Rwanda Premier League 2025-2026 n'amanota 10, aho yatsinze ibitego 3-1 cya Bugesera. Bugesera rero yahise iza ku mwanya wa 15. Igice cya mbere rero cy'umukino cyarangiye Bugesera itsinzwe igitego 1-0. Al Hilal birumvikana ko ariyo yari iyoboye uyu mukino. Igice cya kabiri gitangira, Variwa Byishimo yahushije igitego asigaranye n'umunyezamu we wenyine, hanyuma uyu mugabo ahusha igitego byatumye abafana b'ikipe ya Bugesera imitima isahukira hejuru bibaza ibibaye, dore ko bagombaga kuba babonye igitego cya mbere, bishyuye kiriya gitego cya mbere bari batsinzwe mu gice cya mbere, ariko ntabwo ariko byaje kuba bigenda. Ntabwo imana yabo y'ibitego yari ihari kuri uriya munota, hanyuma uyu muhungu aza guhusha igitego. Uyu Variwa Byishimo yatumye ikipe ya Bugesera ikomeza kugenda, ahubwo noneho isatirwa bikomeye cyane, kuko iki gitego akimara kugihusha, ibi byatumye Al Hilal ikanguka, ahubwo noneho itangira gusatira igice cy'izamu rya Bugesera, aho bahushije imipira igera kuri 2 yari yabazwe, yagombaga kuvamo ibitego byabazwe 2 byose. Harimo igitego cya Adama Kuribari, uyu mugabo ntago ashobora kwiburira, icyo gihe ari ku munota 51, hanyuma na Ernest Ruzoro ku munota wa 54. Ibi ni ibitego aba bakinnyi bahushije b'ikipe ya Al Hilal byari byabazwe, ariko bikaba byari biturutse kuri kiriya gitego uyu mugabo Variwa Byishimo nawe yari ahushije ku ruhande rwa Bugesera. Hanyuma iyi kipe ya Al Hilal ihita ikangukira avuga iti burya bwose nibigi mugiye kudukora, no turaje tubereke. Hanyuma rero ikipe ya Al Hilal reka suku birundamo, igenda irundamo kugeza aho yagejejemo ibitego 3 byose. Hanyuma rero iyi mipira yagiye ikurwamo n'umunyezamu ni Bareri Ibrahimu, akayikuramo akayishyira inyuma y'izamu. Umutoza wa Al Hilal yitwa Laurentiu yaje kuba akora impinduka, cyangwa se yaje kuba asimbuza uyu nguyu witwa Ahmed Mubarek, asimburwa na Abdel Yusufu Kabore. Ku munota rero wa 62 bahise batsinda igitego cya kabiri cyatsinzwe n'uyu nguyu ugira umugisha. Hanyuma ku munota wa 66 Bugesera yaje kuba yishyura igitego cya mbere cyatsinzwe na Surey Sadeke, ni igitego cy'impozamarira, cyangwa se twavuga ngo iki ngiki cyaje rwose kije gusana imitima y'abafana ba Bugesera. Tinyaboneka turahari, twari turi mu kibuga. Hanyuma iki gitego cyaje kuba rero kijyamo ku munota wa 66 cy'ikipe ya Bugesera, aricyo gitego rukumbi cyaje kuba kiboneka muri uyu mukino wahuje ikipe ya Bugesera ndetse na Al Hilal. Ku munota rero wa 75 rutahizamu Girumugisha yaje kuba ashyiramo igitego cya gatatu cya Al Hilal, nyuma y'uko yafashe umupira hanyuma arawirukankana, aragenda agera imbere y'izamu, asigarana n'umunyezamu, hanyuma umupira awushyira mu izamu neza yitonze nta gishika. Ikipe ya Al Hilal yaje kuba rero itsinda ibyo bitego 3-1 cya Bugesera, ari nabyo byabonetse muri uyu mukino
hanyuma umukino urinda kurangira ari uko nguko byifashe. Hanyuma rero Al Hilal yaje kuba ibona penalite muri iyi minota, ni ku ikosa ryakorewe kuri Bari Adama, aho yaje kuba ahana iri kosa hanyuma umupira awutera umunyezamu aza kuwukuramo. Hanyuma rero urumva ko ikipe ya Al Hilal imipira yose bahushije, yewe ari uyu mupira wahushijwe na Adama kuri Bari ku munota 51, ndetse n'uyu nguyu wahushijwe na Ernest Ruzoro ku munota 54, ndetse n'iyi penalite Adama kuri Bari yahushije. Ibi twabibara ko nabyo ari ibitego bitatu byari byabazwe ku ruhande rw'ikipe ya Al Hilal, bivuze ngo byagomba kuba nk'ibitego bitandatu, ariko ntabwo ariko byaje kuba bigenda. Ikipe ya Bugesera nayo yakomeje kugenda idefanda, hanyuma bakakina bakinira inyuma ariko basubiza imbere, ni ukuvuga ngo bose baraje birunda hari mu izamu, hanyuma rero bakajya batera imipira bagenda bajya imbere, ni ukuvuga ngo bazitiye izamu mu buryo bwo kwirinda ko batsindwa ibitego byinshi. Hanyuma rero undi mukino wabaye rero ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 12 mwaka 2025, Rutsiro yatsinze Amagaju y'ibitego 2-1. Ni umukino wabereye kuri stade Kamena i Huye. Hanyuma rero iyi shampiyona y'u Rwanda ikaba ikomeza n'indi mikino y'umunsi wa 13, aho ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa 12 mwaka 2025, ubwo ni ku munsi w'ejo kuwa gatandatu, ikipe ya Gorira FC izaba yisobanura na APR FC. Ni umukino uzatangira ku isaha y'isa 9, ndakeka ari n'umukino w'ikirarane. Hanyuma ku itariki 14 azaba ari ku cyumweru, Bugesera izaba yisobanura na Rayon Sport. Rayon Sport iri ku mwanya wa 5 n'amanota 17, ikeneye kuzamuka nayo ikaba yaza imbere ho gatoya. Birasabwa rero ko iyi kipe ya Rayon Sport yagira gutya rwose nayo igatsinda Bugesera, igakura amanota 3 hariya kuri Bugesera, hanyuma igahita igira amanota 20, byibuze ikigira imbere ku rutonde rw'agateganyo rwa Rwanda Premier League 2025. Hanyuma rero derby y'ikipe ya Rayon Sport ndetse na APR FC muri iyi shampiyona byamaze kuba bitangazwa ko igomba kuzaba ku itariki 10 z'ukwezi kwa mbere, kuko byatangajwe na Ferwafa. 11 rero ku ruhande rw'ikipe ya Police FC babanje mu kibuga. Umubare wambaye nimero 23 ni Onesme, nimero 24 ni Dedone, nimero 4 ni Yukubu, nimero 6 ni Christian, nimero 15 ni Chimezi, nimero 3 ni Simeo, hanyuma nimero 8 ni Leonari, hanyuma nimero 21 ni Kwitonda, nimero 7 yari Kirongozi, nimero 14 ni Rage, hanyuma nimero 30 ni Erjahe, ari nawe waje kuba atsinda igitego cy'ikipe ya Police. Igitego kimwe cyabonetse muri uyu mukino wahuje Gasogi United ndetse na Police FC. Hanyuma Rage Byiringiro nkaba nakubwiye ko yaje kuba ahusha penalite, nayo yari yabazwemo igitego cyagombaga kuba icya kabiri ku ruhande rw'ikipe ya Police FC. Hanyuma ikindi twakubwira muri iyi mikino cyane cyane mu gikombe cy'isi, nuko FIFA yasabwe kugabanya ibiciro by'amatike y'igikombe cy'isi cya 2026 kizabera muri USA, Mexique na Canada, kuko bagiye bagaragaza ko aya matike ari hejuru cyane, ko abafana batazabona uburyo bwo kwitabira iyi mikino. Kugeza ubu ngubu biravugwa ko umufana wafata itike iringaniye yazishyura amadolari 6,000 n'amafaranga 900. Hanyuma uzafata itike ihenze akaba azishyura amafaranga amadolari 16,000. Ibi ngibi rero bikaba byateye abafana
gukuka umutima bakavuga bati iyi mikino irahenze, ntabwo twazabona tike yo kugira ngo turebe cyangwa se tuzitabire iyi mikino y'igikombe cy'isi izabera muri USA umwaka utaha 2026. Reka ngushimire kandi nkubwire ngo wakoze cyane wowe udahwema gukurikirana ibiganiro byacu uko bwije nuko bukeye. Nyagasani akomeza abarinde, mukomeze mukore subscribe, share na comment, tujye dukomeza kubana mu mikino iba iri kugenda icaracara hano mu karere k'ibiyaga bigari. Bye bye.